kubor nakaslem jong unongsan hima. Kat banang mi kisni gajinya ki hagari Bangladesh kala nang jor. Bat kala kelalong penban gajinya snam. Haka bakila don bon ki mensem breo ki balak klat. Bat ki ba mensau jor. Nakadaw jong kajing persya jong ki kena samla. Ya ka sorkar Bangladesh halor ka baha. Bat laipo na ka shispa. Syaki kon ki kiti. Bat wat ki kon kseo jong ki shipai. Ka babu jing ya ki waipat ki kena samla ban yo akam. Wat hapedeng ka jing hiran kam. Hapo kari. Hoi, kumbala sakhi hagilat patai kubor hagini gisni bala dem. Baka jingdon jong ki breu bari ki bala hapan mi no napo kari Bangladesh. Kum ka jingya da. Nakabenta ban yo ki jingya da. Manamja ki ki bas ngosi. Bat napadeng kini la yo bagi kena pule napo ka jelam Meghalaya ki don ki bala sakut sa Bangladesh namar ka jingjor palat ka jingya kenat. Bat kim yo alat su ban wan pai. Henry Maria tip ya kene ka khubor jong ka jingya khi ka bajor ha Bangladesh nakadang ka sarkar Meghalaya klem da penslam kala ya keren bat ki bor bahalor lingba ke Indian Embassy ka badan hadhaka bakin ai ka jingya da ya ki khna jong ka ri bat ka jela Meghalaya bat kumta ka jingwan pai jong ki khna pule na po ka ri Bangladesh sha ka jela Meghalaya kala nang keu na ka wei ka sngi sha ka wei pan. Kat kum kita long kubor, bat kat kum ke jingyo banyak keren, bat ki kena, ki bala mat ki jing ki bala pentim, ba menta ka sngi, ki la yo lat ban wan pai de ka basuk, syapo kari India, ha ka baki don ki bala yo ban wan pai lingba ka khaput jong ka dauki, bat ki don ru ki bala wan pai lingba ka khaput jong ka Tripura. Tito parlok mentangin sengap ya kajingnya keren jong nong sanyi hima bat ki kat tokat nengot ki kena ki bapule sa Bangladesh haringkat ki me ki pa jong ki badan kumne ban ong. Long na phone nong sanyi hima mo. Hoi. Ti nga kwa ban kali ha ka bede bat kajing nang jingman na marti kum ki kena puli ki bapule sa Bangladesh. Sila banyak to ini ha ka bede bat kajing sia. Hatu kadang jiksa ni emsa kijaka sa kijongpi. Kajaka sa ni ti kaba ini marni kuliah ni jong kumila em. Oi. Ya kam da kajngai arkantana min city na thaka. Ti kajaka basa ni ti kam da long din jabhar ken long step into ka college ni tang baka surrounding tu ni pat kabade sekita kayo kini 30 minutes from here ki government college so kidan ki jengya ki according to ki Kita bentar ki jor ki nyaki ni kumno. Ki jor hidan ki pamensau pasukan ni. Na pedeng kita ki bamensau ki dan ki sena ki banapo Meghalaya ro. Dalam Meghalaya sekali. Ki dai ki foreigners way dek Meghalaya pakim dan sa jaka ba 30 minutes da jong ni ken ke baja. Ki ka mentangi dang ya dan huni hapo akatala tunamura boda ni akatala sini ong banya lina sa silong ni mentang nang sila ai le provide ke bus di government na po Meghalaya kin mentang hidang dan huni ni dang ya pen dat campus ki hot ni mentang dan si foreign di Meghalaya ni dan si life containment hot total foreigners yang ipat dia kadai apa kami yang tu. Ipat orang area kata ribuan saya tu allow ini menehi sedang ya keren ya dan meeting menehi sedang cak menehi nama marba berarti kisi sedang long atau tiang kan mentulah ini nama ya kemlong stesi menehi. Menehi dia decide bat Indian Embassy kan dia keren ya allowing dan yan. Kidan hi na po senhat tang ba namar ba nan kinikipo ninikikim dan internet laban tingi to imda yo information haran ki college. Input yo Filipi ba namar ba ngidang dan po manglamen din ki padan internet sa lo ba ta kada de bale jong ka diyo imda yo information kay sa budget ba dan kam ini banwan sini. Kapam kadi nang ta pede ki ki bakasarkan Meghalaya kalapan kre nang ta jongpi.
sila pensaya ka bas ini nang ni na katala leder siapa silong. Siya silong ro sila yang ya leriat ban ya ai bami ta. Kan kejakan sak jong pi. Kejakan. Kejak tengah. Pada ha madan sting. Kesha senong pas pi shop kan. Ngadai na warna tongko. Pilih na wasin siap mah. Wakasi ba. Wakasi. Kadang api ni nambar ni padat an ikam ban pendapat sil passport Madang ibuan ha student si recreation so ini suwe na college ni wani madisasi sekolah ya aplan. Nga phone na nung sanhima mo pa. Kani ka number PPDE kpa jong Melvin June Slingdo. Namar nga layo phone call na ti. Di kilami mene kumtu por si tensi nang sinapo jika pulih. Di kilapoi siya agatala kilapoi ha border nanta. Di nga klem pagyo phone call iki namasi ang sa phone dala dep kam na border. Kajaka kaba ipilih Bangladesh kadai bang tu? Eastern Medical College. Kadai Eastern Medical College. Baba kanjat mo kum ka jengkeli na kalian joki kum meki kpa mo. Hari mo sila yo ini ke jingtip bakadan ka jingati ka bacor bang te Bangladesh. Kai ka bapenong ipi kum meki kpa ka bapintar kan. Long nam karba nadu balakit ini gini ke jingti ante. Long nakalian jongi meki kpa te long im don ke jing perkat aku waipan. Nama bangin sampai perkat hiru bahkan jor gani ke jingki kum bakalong ada mentah. Ya situ di sisi asli te nama bamaki di bidang dan besi college sama. Di hang tu agak jaka baki dan maki lu kam dan kanu ka jingki win ye UM. Ya syongsok yang tu tekim ang balong bala ya suspend apa ya ke kelas ke baki ki di Bandung dan kelas ki kawai hi ka ba niya persang banya selok bat kunjungi hi kalong ba kimdei ban septing kimdei ban kuslai kimdei ban dan di tangkata ke jinget mo haublai ho bisupres nama bani ki banget nitip ba ulong tau nung yadata ya kita gi bangi jauh. Di kata ke di kejuan mensin jami ikun di ngangit skam ruba kanlong kumta yi aduh mata. Nak apa nam baki no punya skol tu sam pat ekran ya IRM nama ba nakalian jengki ikun jami tekila ekran hi baki tinggi syukuri eti cai garai sebab piale yang ni kumlo kila Asia kot meeting kumto ke meeting kirai kumta se nang tapat ki ong ba namana kanang nakalian juga no punya school ru kim kwa iki ban pelaj kumto makmang ha tu si ba kadang quick itu ki nama empat dan kanu ke kontak bat ki brief yang ke sarkar dan iki brief bagi page yang yang ti Bangladesh di nama terkenal nakalian ke college mungkin siam pelaj ki kumto mati siap tiang bayo dan gani ke jingja ke pasti alentia singkian te di silasu apsai ke po asengi nang ni ru ni phone bat ki kon ru kalong kumtai yong ba wat panmi namar ba ada 4 dan hingga jingga da nakalian jong ki kulit mo ban ayu long ban ya ban ya dah jadi akan ti ke jong ti bakin ni nang tu la college saboda yang api kapor jadi hatu menemukan ba untuk si po baji dai steng bagi ada meeting po college marba ya sini karate ke college su ke dalam yang datang sedang ban pa tadi ki security nan tajuti dikira agen ni angkat nang ti berapa student badi ban wan India kan jadi kita ayo akasi satu kasih sambil terjadi terus sisi singgung tu ayo dicip basidan kum kita hijingja kum tam ta debat yang 4 mudur 4 bahkan long bahkan step
kan postat kami semakalong te. Kalong ba namar ba ini jongi tenan adon final year re. Dia stang mentau sinam ni lah pendat dia ni ke puli jongi. Dia ingin sakit tinggalong kumno ka situation mo. Dia ingin kan lu bakal jinsuk kanwan ni hari Bangladesh. Kanwan ke dia sentuh jumut abeng ke sarkar ase bak kipigi. Beri ke biasi ang tu te nang ba ka jingsuk kanwan te ki jongi ukin yo ni phabiang ban pendet di puli jongki kan. Kami tang kata hi ke jingsuk mem mo. Tah, si bon ta. Nah, Pak Eka ni si bon. halo. Apa wasa? Halo. Halo. Oi pidai Eliza Mauri eh. Hoi. Nga phone nang ni nang sagi mama. Hoi. Pi puli ha Bangladesh. Kadai ka khun tunga. Oh ketika kun. Oh, di okay kong pila ban batai ni kan dia ka bai dei bat ka jintik ka ba pijo ni kun jong pi ka jinglong jingman mo bat na do ka jingman cha jong pi sene se ka jinglong la di ba ban thai si than border di bala pendek ka sarkar Meghalaya ru. Kin siba kimpat yo wan re ki ohana badon ka siu. Sekihi sia kimut bani minta ka sungi. Set ban phone ro mio internet su yaki stay ngam yo si ban phone ni ka. Segi syong be po hostel kan jim sia raban ni. Di Bagi kang internet te stay demi internet mio hostel ban ni keren ki ha phone be ka WhatsApp. ka jinglong jingman pat kalong kumno kong i hapor ba ia keren bat thi. Si keren ban ni si yang dan hostel te kadang biang hi tang ban ni sabar jim sia kan. Tah ka caka ka ba ipuli ka dei ha jum tu ko? Apa North Eastern Medical College. North Eastern Medical College. Di ang menlin ke asdang dan sedang kita kapat jurra menlin ke asdang kulumari kan situ besong ini. Oh satu korba idang yang sok menlin ki ang padan ba kan dal ajan ni pat ki ang kal asdang dengan nyok sik bani keren bani pun badi. Nok kal asdang pur mata situ besong ni iru. Te bani keren pat ba ipat nyok su. Ikut jom pila dan tak nos nembak ipuli sa Bangladesh kong? Misal ada license nak ikut dia. License tam ni. Kamu ilak dan pendat ni mo? Pendat ni. Nomor badai ni tu berilek for lockdown. Jadi ya thok buat fast buat weekend kan ke atas sini thok tu. Hatu piyak lah. Ilek fast teman tak ilek food. Hatu piyak lah banyak keren bagi buat penyak jom ke college jom di. Nim yo arfi. Nim yo arah. As khang bagi internet kiri asu. Ini keren tu. Ini isu anu tu si kuan tu mah puri surah kai ni saya. Sedang gaji ki peki ang satu lah sedang ya salah dan baca aset ya untuk lah armut langut ke kuat. Jadi tu bersyong maki tempat ayur sah. Dang lu satu sport harga. Masapat minin pat iong hana satu kelas dang puri kan iong kelas dang puri hurahi. Sekal adon kata karsiu iong. Masuk si iong ban lek na karsala na kumnonem takasni ban ni minin iong dah din pat iok pun biang iong hana iok si ure iong tipsu hap iong sa tipsu lah. Masapat iok su bani keren badi. Tina lori kon jong pi kidang don ki perlok jong kon jong pi ba pia don lembar ba sidon pio la tabang am don lembar tabang yo asu hi film ta sakli na mar balai bala thang internet mo yo si hira ban ayu kiro ti pi kum ki kini ki pa mo ka jing perkhat jong pi hatu pin perkhat ban teng yang ki kon jong pi man puli sabari kai ka jing ni satang bata ni lah hap pendap hi em berdai ba kayo suk petai de satang minta la lek food tang susnem la lek chip de lang la tu benut hi minta ki dan lek kun dai ngut na ka no ne ki tu tiba la lak ki tu ka sip yang wong sil aya lek hi la ya wan pai de ki tu pat plumar kan sil aya dat sam ti ki la ya Posong kecil yang ni.
Kibadang sakut hampa hostel pendidikan. Hostel kumpa lai kundai ngut ya don. Kibadang sakut patko. Lai kundai serai nak ya don sangi. Halo. Kong. Oi, dak sila ya poi akar telam ta ya don akar telam. Okey lah, yo man dan tidak benar kata lah. Oh, kita wan nak bos akar telam ya mun wan dak lai kumlong dak. Kamu kalau mentambarok kisna kat pengujian tu jadi ikon lagi mau bila yo banyak keren gitu ni. Ya, ya keren ada isi teks imak siok untuk the teks yang yang lain yang apa sih akar telam. The banwan dak flight ke umlong re. The yang wan dak bos. Lah iya dan sepuk akar telah. Long siap sih kata teh. Lah apa sih akar telah sih. Dah. Oh. Untuk dia sih. Kas buat ya tu isi dia terang pun. Kita tambah flight. Lebih bonus.